Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti sarya tayo itaalawas ana pauluhan. Caregiver, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ano naman yung papel? Masaak man. Certificate of Adoption. Name of child, Larry Viernes. Ited mo kanyak dayta a papel. Saan mo apakibyangan dayta? Nabasa kong tinakasurat iti papel, Lola. Ampunak matgayam. Apay adi yung imbagbaga. Nabitla ang anakitak daytoy a papel. Induldulin ni Claro. Tsakla yung pagarok. Saan nakapudpud no a Viernes? Ngam saan da kamot nga indumduma. Pudno aka pamilya at dinangibilangan mikan ka. Iso akasta ka kumamot kada kami. Mapanak pa iti kwarto, Lola. Pimanawan. Nabasa na kat nga rod ti adoption paper. Sapay la kuma. Ta saan a negatibo ti ibunga na ken kuana. Pudno ka di tinangag ko asaritaan nyo ka ni Sir Larry, madam? Yan tangay nangag mo. Ilibak ko ka di pa Jakla impagarop, madam. Ti amok kat pudpudno nga anak ti anak yaw. Oray siyak. Day tamot ti amok. Idi pa'y gaya man nakita ni Claro day ta a papel. Ngam inlimod na kanya. Nasingpet ni Sir, madam. Di na siguro kaya't amadadaal tinapintas alangan-langan yaw. Iso nga inlimod na. Huwan. Ngam idi makita na. Amas ipatpadag ko ni Larry ngam ni Lester. Impakita nan. Anya nga ta itatiaramidan ni Sir Larry, madam? Dayta, ti saan ko nga ammo, Aisa. Maragsakan tamanipod na isayang katkan katiki mo, madlaw tinagbaliwan ti bagim. Limok magkansim marantakan, sir. Dahitoy, kat dakal nga utang ko anay bag-anakam kan ka. Miss Trixie Santiago. Unay daytan, Mr. Lester Viernes. Pudno matimbagak. No saan ka nga may ijay balay. At daak pa'y lang siguro ijay nga agreriyaw. No kasta nga adda makisaw kanyak. Takagurak no adda mangibaga kanyak nga agpaagasak. Malagip mo ka di pa idi barsak mo ti baso, kat naibal lang ti gatas mo. Wen, kat inananusam a pinunasan. Imbagampay, nga imbag, tasan nga isbo. Kaya't kalaang a pagkatawaan idi, tanakaungungat kamot ngamin. Iso nga ulitak ti agyaman kan ka. Sir, papanawan dak ka din iji balayo, no maimbagan kan? Madlaw ko analiday ka unay, sir. Saan mo ko mapagladingitan tinadoktalam? Sino nga tadag iti tadakkal ko? Apeng impaampundak. Amangan no marigrigat da, sir. Isu nga impaampunda ka, takayat da anasaya ti masakbayam. Kasta nga ta. Kastama ti kadwan ang mapaspasamak. Uno saan? Disgrasyada ti ina. Isu nga impanda ijabalay ampunan, tapno di kaasi ti ubeng. Daksang gasat. Tanatay dagiti nangampun kanyak iti aksidente. Imbilang da ka ma it akas pudpudno nga apu ko da, sir. Nasingpet da ken ka. Kasta ka kumamat ka dakwada, sir. Nalabit apod no ti imbaga ni Manang Aisa. Nga amangan no maringrigat dagiti pudpud no adadakkel ko. May saat mat karod na maringrigat no bilang lang.
Imbaglakit din tanasimpot dalulo kan lola. Ngam, siyak, naglablabesak. Kan, ura na giti nararamit ko kan Lester. Saan nasayaan. Kat, isupay ti pudpud no nga apo ko na. Nakita mo kadimot lang ti adoption paper. Wan. Idi nakadano nak dito balay. Nakita nga igam ni Larry ti papeles. Inalak ang nabasanan. Kunakon kat. Imbag ano saan anang wala. Saan ba't? Nadlaw ko ang naglidahay ngam awanen maaramidak. Di kan tumat na kan anad. Saan ko ngayon ruar na papeles no saan naga po iti aramid mo? Naamiris ko ti bidot ko. Idi inruar mo dayjay a papeles. Raumen ka, tanagtalinaad ti kinasaya at mukan ni Larry. Kat ikagumaak atuladen tinasaya at akababalin mo. Klaro. Agyaman nak, tanakapagpanunot kamatlangan. Kunak no iwalin mo kas apo ko ni Larry. Maisayang ka ti maudi, Kemo, Lester. Numayat to ti resulta ti laboratory, mabalin yun ti akawid. Follow-up check-up to langan ti sumaruno. Kasta ka di, doktora. May imbaga na kon. Adamat laagas nga itat ko kan ka, kabayatan nga da ka iji balayo. Saan mo ko maaliwayan ti agtumar? Mabalin ko ka di ti agsubling agtrabaho, doktora. Basta saan ka nga agpuyat. Kan masapol atong palam ti ibaga ti dietitian mo akanam. Matungpal, doktora. Tungpalak amin abilin nyo. Saan ko nga imbaga ka ni Lolom ama discharge ka ita? Sorpresam latta idan iji balayo. Wan, doktora. Awagak langan ti driver me. Taiso ti mangsukon kada kami. O sige, Lester. Hello, sir. Nakaawag kayo man? Manang, mangisagana ka man dita iti aduan na imas amakan? Umayto ka di alaan ni Trixie, sir? Basta mangisagana ka. Jay, umanay apara ka datayo amin, manang. Eh, ita ka din, sir? Biglaan mo't day ta panangibagayo, sir. Imbag ta nabiitak pa yan nakitsenda. Kasta ka di, manang. Madamdam ha, ada ni Trixie dita. Sige pa, manang. Bye. Aling araw, sir. Bye! Nagpaluto mo't ni Sir Lester iti ado kanu amakan, madam. Umayto kanu alaan ni Trixie. Oh, kasta ka di. Amangan no adasa nga ili na amapan ija ospital. Isu ti agpapakan iti sa nga ili na ket ospital dayjay. Ay, amumatan ni Lester. Ado ngamin, dagiti gagayem na. Sa bagay, man nakigayem mat ngamin ni Sir Lester. Gayem nan samot amin nakaupisinaan na. Ala, agluto ka nga rudan. Amangan numasapa nga umay ni Trixie. Ang aguray ka. Apay ako na nga umanay ka no kadatayo amin. Amangan no agpada ti bilang tayo, iti bilang ti sanga ili na ija ospital. Kasta nga tangag paisaw. Pagdamot nagungur alugan. Asino nga ta? Adda ka din na panag ti driver kat kasangsangpet. Jak namin nakita itay ti garahe no adda ti lugan ijay wenno awan. Awan mo't nang imbaw na ken kuana. Apay ngayarwar na tilugan. Napanan na ngay ngarod. Lola, Lolo. Adda kamin. Adda kayon, apo? Ay arakupen ka man, Lester, apok.
Ay, di mo pa imbagbaga nga agawid kagayaman. Naimbagan kan, paro. Ay na, agyaman tayo, iti apo. Lolo, nakaluto ka din ni Manang Aysa. Mangantayon, tamabisina kon. Adda tayo amin dito kusina. Ngam apay nga awan ni Lari. Ada siguro ijay kwarto na, apok. Siyak man ti mapan mangayab ken kuana. Sorpresa ak ti kasinsin ko. Anya nga tatimakunan ni Larry no makita na ni Lester. Sigurado mas daaw. Di na namnamaan, naimbagan gaya man ti kasinsin na. Manipod na amuan ni Larry tipod no a kinatao na. Saan una yan arimrimwar? Nangrik na siguro. Ngam namnamak nga agbaliw tirik nana. No ipakita tayo a kapamilya ti pangibilangan tayo kan kuana. Masino tagtok-tok-tok? Inakilokatan. Ha? Lester? Si kakading agpaiso? Wen, siyak day to'y insan. Saan ngal alya? Ay nada kami namin idyo kusina. Ngam nadlaw mi nga awan ka. Umay ka, intay umangan. Naimbagan kan, insan? Agpaiso ka di makit-kitak. Agpaiso, insan. Ala, umay ka, tayo umangan. Sige, umaya ko insan. Kaya't kung alan dahil akong daway, ngagyaman ka na kayo, lolo, lola. Oray di dak apo ko, imbilang daklat ta apudpud nung apo ko yo. Kasanuan amuam ti palimod ni Lolo, insan. Amom ti palimod ko, Lester. Un Lolo, idi ngamin adda ipagpabirok yu kanyak apapeles, idi ayan dagiti papeles yo. Nakita kon ti adoption paper. Kaya't mo asawan, amomon nga amponak. Di mala nagbaliw ti tratom kanyak, insan. Un insan, awan basol mo, taubing ka pa'y idi. Anya nga iti amom, kat ubing ka kat ngarod. Agyaman ako na kada kayo. Nagsisingpot kayo. Tuladag mati kinasingpot yo. Sir, inak kumapay pa Sharon ni nanang ko. Itulod kan, babaan itilugan ko. Ha? Ay, kababain mo't sir. Agmaneho kayo adi na oras? Anya ko ma, umayak mat ijay balayo. Oray, umyan tayo jay, nulakit di palubusan ni nanang mo. Awan mo't ti extra arom apagturugam ije balay mi, sir. Kababain. At damat siguro datar, ang mabalin na pagturugan. Kaya't yu ti maturog iti datar, sir? Apay kit din asaan. Nang, ada kami. Kadwak ni Sir Lester. Naimbagan ka din ti boss mo, anak ko. Gapo iti anak yo, iso ang nagpaagasak nana. Gapu iti anak ko. Anya ti kayat yu asawan, sir. Agayatak iti anak yo, nana. Ha? Palubusan da ko maamangaram iti anak yo. Maikarikad iti anak ko kan ka, kat marigrigat kami laang, sir. Di na ko maawagan iti sir, nana. Siyakit di at timang damag. Numaikariak iti anak yo. Ngamin, ada sakit ko. Saan ko ang mainakman dagita abambanag, sir? Adda kada kayo dayta. Kidawa ka. Adi na ko maawagan iti sir, nana. No adda pan nakabalin na. Kat anak, tiyawag yu kanyak. Apayakas di ti imbagang kaninanang ko, sir? Dakas ka di. Manipod imay ka dito'y balay. Nagayata kun kan ka. Ha?
Apay nga rod anak kaungungot ka idi kanyak, sir. Agsipod, tadyak pa'y nakita dagiti nasaya at atalugading mo. Anya kumangay dagita atalugading ako nam, sir. Si kalaki din aya. Sir ka, sir. Sa anak mo ta maestro. Lester, kunamlatan. Naimbag nga rod, takayat dakpay nga agyan ditoy. Kat awan mo ten pumpunasak, awaris mo. Naimbagan ka mo ten, sir. Pakaragsakak ti kaadam. No di naksumbatan. Naliday ti lubong ko. Saanan akas itaan naragsak. No addaak itinenam. Saan yung kadi apawilan ni Sir Lester no agduyos ka ni Trixie, madam? Nula kat takayat dati tunggal maysa, awan dakas na aysa. Sa bagay, madam, no saan aga po ka ni Trixie, ang mga no adapay la dito'y aruman niya, wadi pa'y naimbagan ni Sir Lester. Day tamat ti ko na ni Claro. Iso asaan mi apawilan, no agin dayat daadwa. Naragsak ni Sir Lester manipod na imbagan. Kunana asumrek pa yan, ija opisina da ka ni Sir Claraw. Sumbatan nakmatan na Trixie. Anya ka di pa'y ti aramidak. Tapno maipanaknak ko ti panagayat ko kan ka. O sige, tapno di mo mat ko na. Sungbatan ka nga roden. Agyaman ako unay Trixie. Duata mutlangan. Kat sikat ti agbalin a caregiver. Iti bangunan ta a pamilya. Masiguradong ka di asaan atubang da lolo kan lolam? Uray asino ti agdapdap pa. Awan makaipawil iti ayan ayat ta. Ibagakit di kadakwada ngagkalaysatan iti mabiit. Ha? Kalay sa adagos? Awan matla papanan na no di kasta, Trixie. Isong agkalaysatan. Kablawan kayo, Insan Lester, kan Trixie. Sapay ko man, tamanayon tiragsakyo atwa. Agyaman kami, Larry. Agyaman kami insan. Ay na, bagay mo ti bestman. Isuasi ka ti pinilik a bestman ko. Agyaman na kiti panang pilim kanyak. Ikaret, agbalin at anasimpot na kasinsin mo. Wen, insan. Awan tinasaya at amasakbayan ti tao. Numadi ti kapanunutan, kan aramid na. Ikaret, agbalinak mo't anasaya at akas kada kayo, Insan. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Caregiver. Dito'y drama tayo, ti masakbayan ba? Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada, Mary Ann Nalika, Teresa Calay, Mary Jane Castro, Emily Calica, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.